kamar kawan-kawan bohong. Biasanya kan siko main-main kembali langang na kadai bohong. Apa gara-gara lockdown ah? Apa gara-gara virus corona? Panjang lutak bohong. Beko kadai sepi, umakmu kan ibegang bohong. Baal. Ah langang na kadai bohong. Calalo boleh. Ay, lapay po mo. Mangam ya, kan virus corona. Bukan na makan pagi, mali umak ng pulang-pulang. Pai mamali ka sa kiro ha. Beko mati ulang. Ibong niya liak. Nak ada pakai plang murah sana plang lo. Pai botang kada sakit oi. Beko kecan umak tu gua. Ayo ide dua ora. Balik. Yaki, balik. Yaki. Apa ya? Unggang lalak ya. Ampun, dah lama lalak. Mama mali apang ya. Mali banyak, Pak. Sampai 5.000. Gandek lu sepi gara-gara virus corona. Bang, ambu bang utang bang, makmu ada ditinggal kepiang. Beko makmu dibayar. Bung jadi bang. Daripada mati yang kena virus corona. Nah, biar ya angah. Alhamdulillah, makasih bang. Ayo pulang po yo. Yo, payah dan pulang mesti nanga. Jangan ganggu lalu yo. Bos lapawan namu bos. Sabalo, sajak lelewat mangsa wak. Ayo. Bos, mangsa bos. Bos, mangsa. Oi bantiang oi, banti. Bang, Daimang ah. udah. Apa belakang orang? Ada loh bang. Aduh nampak macam kau belakang. Bang, ambul makan nih bang. Ambul makan leh. Nak do dah. Siko dah. Buat dah. Nak tahu kami preman oh. Siko jajan nang dah. Udah bang, kuah. Betul. Lah. Bos, capek lah buka bos. Semua lapar. Lama je peremanan. Lama bos. Mangau nangis ang. Mampu ni pada. Siang malang. Preman nyebatan. Oh, kuang haja preman roh. Belum tahu siapa preman sama nale. Ini duduk ang lo, jangan nangis le. Biar abang telepon bos. Halo bos. Halo bro. Ada masalah apa bro? Ada masalah gadang oh bos. Anak buah kita ni palak wah. Sambil nangis-nangis Apa? Siapa lagi nama anak buah murah? Yang mai, kanyon tu siapa preman ya? Preman Jumatan bos. Bos di mana ini? Bos di markas kini. Capek kena kasiko. Biar kita belok strategi tu. Capek, jangan lama-lama. Okey bos. Kami sitten ke markasan. Okey, tenang. Mau kita baik ke markas ke si bos. Mangalah nak buah bukan ni lagu tuan ke preman royo. Sakit hati muka ya. Sampai harus bahasa dendam muka ya. Sampai pun yan. Pangang, teko. Ini pangang. Talak. Buang. Oh, kawan ya. Yo. Jadi yang lima gini. Oh, jadi itu kita tujuh strategi yo.